Тот рок ще за пчеларів указував як небрз успішний. Перший яр почала зо сподлу хвилю, а потім почas корони вели пчелари, понеже векшина ма веці як 65 років, не шмели візця з обісця, та не могли ані одопатрати свої пчолі. Da jednim društva prepadli, a da jedni še znašli i zamodljeli kolegov na imerkuju na košnici. Lošije, pretože jak počal, tak še i završil. Ono було проблем преселення, то дозволить, що trebalo pozbierať. Багрену не було, co kvitnul, pčoli i pojedli i generalno ta було мало меду того року, takže nie, sigurno jeden za pohvalu. Слунечник були bardzo wielkie temperatury, więc pčolom to isto tak niedobre za nich, ta więc zostawali u košnicach, i więc nie kwitnul bardzo dobre slunečnik, takže nie było, ніякий rok za pčolárov i pčoli. A na lipu nie noszyce? Ні, я селім на Уляну Репицю, тому що недалеко, то ми практичніше. Задати далі треба тут як транспорт, це пчоли, вони практичні задальші селітбі. Medu nie dveľo, ale cena dobra. Nielen pre slabé ponúkanie, ale i pre toto, že konečno prerobil odkupno-prerabiacký centr u Rači, ktorý pripada samým pčolárom. To center počal odkupňovať med po vyšších cenoch, tá s tým nahnal i všetkých druhých odkupňovačov, že by podzvihli odkupní ceny. Pčolárstvo spada do najneprofitabilnejšieho konára poľoprivredy. Poneže premenka klímy i všadzi prisutní pesticídy všebarže znišťujú všetky fajty insektoch, tým chasnovitým insektom za človeka, ktorý je neobchodný za úspešnú poľoprivredu, neobchodné barže pomáhať i počitovať ich.